tuguhaye ikaze ku butaka bwa Ukraine ahari kubera intambara karundura yatangijwe n'igihugu cy'Uburusiya. Abakurikiranira hafi ibiri kubera muri Ukraine aho Uburusiya bwagabye igitero baremeza ko iyi ntambara iri hafi gukara kurusha uko yari imeze mu minsi 12 ishize. Barabishingira ku ngingo y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze koherereza igihugu cya Ukraine imbunda zitwika ibifaru bita anti-tank missile zigera ku bihumbi 17 mu gihe kitarenze icyumweru gishize. Iyi ni CC Fleet ukomeje gukurikirana. Niba ushaka gukomeza gukurikirana new updates y'ibiri kubera muri iki gihugu cya Ukraine, icyo tugusaba nta kindi no gukanda subscribe ndetse ugakanda nako kazogera kari ku ruhande notification, wenda tukazajya tubana 5 kuri 5. Tuguhaye ikaze ku butaka bwa Ukraine. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yatangaje ko hari amakuru bavumbuye yuko ingabo z'Uburusiya ziri kwitegura gusuka ibisasu bikomeye cyane mu mujyi munini wa Odessa uri ku nkombe y'inyanja y'umukara. Inkuru dukesha ikinyamakuru Al Jazeera, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yagize ati barimo kwitegura gutera ibisasu kuri Odessa. Abarusiya bakunze kuza muri Odessa buri gihe bumvaga basusurutse neza iyo babaga bari muri uyu mujyi wa Odessa. None ubu ibisasu kuri Odessa, misile kuri Odessa. Yakomeje agira ati bizaba icyaha cy'intambara ku Burusiya, bizaba icyaha cy'amateka. Ubu Burusiya ntacyo buratangaza ku magambo akakaye yavuzwe na Volodymyr Zelensky. Ariko kandi tubibutse ko igitero gikomeye cy'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine cyatangiye ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 ku butaka, mu kirere ndetse no mu nyanja. Kuva icyo gihe ingabo za Vladimir Putin zakomeje kugenda zegera imbere, zigenda zifata imijyi itandukanye. Imijyi irimo Kharkiv, Kherson, Odessa nayikurikira. Icyambu cya Mariupol kiri hafi neza na Odessa kugeza ubu nacyo ntikirafatwa n'ingabo z'Uburusiya. Gusa nabyo bakaba babifite mu mugambi wo kugira ngo nibafata Odessa nacyo bazahite bagifata. Minisiteri y'ingabo ya Ukraine yemeza yuko kugeza ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 ku munsi wa 11 w'urugamba, bavuga ko Uburusiya bumaze kuhatakariza abasirikare bagera ku bihumbi 11 n'indege 92 z'intambara zirimo kajugujugu 48. Iyi Minisiteri y'ingabo kandi komeza ivuga yuko Uburusiya bumaze gutakaza ibifaru bito 285 n'imbunda zirasa kure cyane 109. Ibifaru binini 985 bimwe bifite ubushobozi bwo gutwara abasirikare benshi, imbunda nini zirasa misile 50, ubwato bubiri kandi bw'intambara, imodoka ntoya 447, imodoka 60 ziheka ibigega bya peteroli y'ingabo z'Uburusiya, drone enye n'imbunda 21 zirasa misile zirasa indege. Akenshi leta ya Ukraine yagiye ivuga yuko hari abasirikare b'Uburusiya yica abandi ikabafata mpiri, hakaba n'intwaro ngo isenya nizo ibambura, ariko ntabwo iratanga imibare ibitandukanya. Kugeza ubu ntacyo leta y'Uburusiya iravuga kuri iyi mibare yatangajwe na Minisiteri y'ingabo za Ukraine. Gusa Uburusiya incuro imwe bwatangaje umubare w'abasirikare bamaze gutakariza muri uru rugamba. Byahise bigaragaza yuko ibi bihugu byombi byaba bifite raporo zihaganye n'ukuri. Tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2022 Abarusiya bo bavuga yuko bamaze gutakaza abasirikare 498, ariko Ukraine yo yari yamaze kwemeza neza ko Uburusiya bumaze gutakaza abasirikare bagera ku bihumbi 6. Umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin avuga yuko ibihano yafatiwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kubera igitero yagabye muri Ukraine bisa no gutangaza intambara yeruye ku butaka bw'igihugu cye. Ariko yongeraho ati ariko Imana ishimwe. Perezida Putin kandi yavuze ko kugerageza gushyiraho agace kabujijwemo indege kazwi nka no fly zone muri Ukraine kwaba ari ukwisuka muri iyo ntambara. Kuva Uburusiya butangiye ibitero kuri Ukraine mu cyumweru gishize,
ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byafatiye ibihano bitari bike iki gihugu cy'Uburusiya, harimo gufatira umutungo wose Vladimir Putin afite hanze y'igihugu, hamwe no gukura amabanki y'Uburusiya atari make mu ikoranabuhanga mpuzamahanga ryo kwishyurana hakoreshejwe uburyo buzwi nka SWIFT. Uretse ibi kandi, kompanyi nyinshi cyane mpuzamahanga zahagaritse ibikorwa byazo muri iki gihugu cy'Uburusiya. Ejo bundi kuwa gatandatu washize, ikompanyi izigwi yitwa Samsung yamaze guhagarika ibikorwa byayo mu gihugu cy'Uburusiya. Ibi bihano byose mu by'ubukungu bimaze gutuma ifaranga ry'Uburusiya rita agaciro cyane, dore ko rigiye kugeza hafi kuri faranga ry'u Burundi. Muri iri jambo rye, Perezida Putin w'Uburusiya yasobanuye akamaro k'iyi ntambara yashoje ku gihugu cya Ukraine, aho yemeje neza ko igamije gukingira abaturage b'iki gihugu bavuga ikirusiya, abicishije mu mucyo yise gusenya igisirikare no gusenya imikorere we yitiye abanazi. Ibi yabivuze agaragaza neza ko agomba gufata Ukraine yose akayikura mu maboko y'abanazi. Yakomeje kandi agira ati, igisirikare cyacu kizarangiza neza inshingano zose cyahawe. Ati kandi nta mpungenge na nkeya mfite, byose bizagenda uko byapanzwe. Perezida Vladimir Putin avuga ko kandi abasirikare babigize umwuga bonyine aribo bari muri iyi ntambara, kandi ko nta bacacuro cyangwa se mercenaries barimo. Perezida Vladimir Putin kandi avuga yuko nta mugambi afite wo gushyiraho amategeko nk'ayo mu ntambara. Yongeraho kandi ko umwanzuro nk'uwo wafatwa mu gihe haba hari igitero kiguye hanze. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yatangaje ko guhera ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri, ubwo igihugu cy'Uburusiya cyatangizaga intambara yeruye ku gihugu cya Ukraine, ko bamaze gusenya ibikorwa birenga 237. Mu byasenywe harimo indege z'intambara za Ukraine, ubwato bw'intambara, imodoka z'intambara n'ibindi byinshi, nk'uko ikinyamakuru cy'Abashinwa Zino.net cyo cyabitangaje. Amakuru avuga yuko Perezida Putin akomeje umugambi wo kwifatira neza mu maboko ye ubutaka bwa Ukraine, nubwo Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky we akomeje gusaba ibiganiro kugira ngo ibintu bihagarare. Uburusiya bumaze gutera ibisasu bikomeye mu mijyi 5 ya Ukraine, irimo Kiev, ari nayo murwa mukuru, hakaba n'ahandi hitwa Kharkiv, ahandi hitwa Mariupol, n'ahandi hitwa Kherson. Ariko ingabo n'abaturage ba Ukraine bakomeje kugerageza kwirwanaho nubwo bidahagije. Mu mboni za Perezida Volodymyr Zelensky washinjije ibihugu by'i Burayi kuba ntacyo biri gukora kuri iki kibazo gikomeye cy'intambara. Uyu mutegetsi wa Ukraine yari yasabye ko Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagena ko ikirere cya Ukraine ko nta ndege y'Uburusiya igomba kukinyuramo. Mu gihe uwo mwanzuro waba ufashwe, byaba bivuze yuko mu buryo bweruye indege yose izajya ikinyuramo yazajya ihanurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ibindi bihugu by'i Burayi. Ibyo kandi byahita bikurura intambara yeruye hagati y'Uburusiya n'ibyo bihugu byo kuri uwo mugabane nk'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ibyo bihugu byose byirinze gufata icyo cyemezo gikomeye ku ndege z'Uburusiya ko zanyura mu kirere cya Ukraine. Perezida Volodymyr Zelensky yashinjije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko kuba badafata uwo mwanzuro ngo bisa nko kureberera Uburusiya ngo bukomeze busenye imijyi ya Ukraine. NATO yo yatangaje ko uwo mwanzuro wakurura amakimbirane akomeye hagati y'Uburusiya n'ibihugu binyamuryango bya NATO. Perezida Volodymyr Zelensky wakomeza gutsimbarara avuga yuko atemeranwa n'uwo mwanzuro. Tukwibutsa ko yari CC Free TV ukomeje gukurikira. Niba ushaka gukomeza gukurikirana new updates y'ibiri kubera mu gihugu cya Ukraine, kanda subscribe kuri no channel ya CC Free TV, ndetse wuka no gukanda ko kazogera kari ku ruhande notification, ubundi uzajya ubona inkuru inshyashya y'ibiri kubera muri Ukraine. Nge wumvaga nk'ibisanzwe na Rikarisa Sisi, twongere mu kanya.